Nurunji ni kwakira aha programu y'Obuhingi Noburiisa. Omuhereza wawe ni Tusiime nkaburijo. Erizoba ninza kuba naakuhisyaho omuhingi w'obutunda kandi ogu nakora n'aba Kagango Farmers Group abarikushangwa omuri Kagango Kashumba Isingiro. Tuza kuba ntuganira nawe byinji aha kuba kunkureba nindeba ino obutunda bwinji munonga. So ninza kuba ningamba nawe turebe we omukuhinga aganyirwa mwata kandi aha bwenshi yagerezeho kwenda kuhinga akatunda. Guma nanye aha TV West nehinda twege okuhinga obutunda tubase kwetungura. Amazina ya Ampaire Hillary kurga Kagango omuri Isingiro ndiyo muhingi w'obutunda bo mukureba. Waza kuhinga obutunda no banza obona itaka ryawe rurungi oreba itaka oreba opima itakeri niribasa kwera mu butunda. Ucheza kureba ngo itaka ndiyero obutunda hatutandika process yo kuhinga obutunda. Itaka n'urupumuta wakuma ndiyero obutunda no kwata mu itaka oreba orwezo rurumu kandi gwaratari mu rwezo manyuto nahingaho ninza kuronda ebirisa mbitemu mpinga obutunda. Tina bakugabo kukoresa kuchebera itaka abahingisa barumu abakuchebera itaka bakamanya ngo eritaka n'urunje ryo kuhingaho obutunda waba leta no bakwegesa bareba ko waza kuhinga katunda kawe. So koko mara kuchebera itaka atoto wazota notanduko to kahinga nko mara kuchebera itaka nari ngo eritaka daradara rishikire kuhinga katunda ni mpingo obutunda ndukurga akatunda kurga kandi kuzakandi nimpimaho yards 5 ninga 8 kurga akatunda kuzakandi akatunda aka ninkira kutembesa obutunda buna na 5 kugira ngo ahiguru burake kavaringa kitimba kirake burake kwitaho mwirima no kutera obutunda bwinshi kuko bwino mwirima hansi bwanaje omushana gureka kutera hansi bugahashisha bubaje bubonera. Tana kucenga kurunja katunda ko kubyara no kihanka nakana kashachi no byaro bujuma no byara akatunda kahakenyine. Obutunda omweno basa kugendo za bakozire bedi ogure hakatunda akamezire ninga shiwa bano basa kubona obutunda oguro obutunda bukiriyo obutunda nkaka okata ofuta sakatimba to kutamushukari ocheza kufuta oyihamo bujumobwe obwana kabucheza kuoma obutwaro oboneza itaka ryawe rurunja bedi obutaho ogumana orebere ensigwezo zikura zicheza kukura at least ensigo nebe mazire nko kwezi nebiro nki 15 ko kwezi neshcheka hati ensigo itandika kukura utandika kusugura ensigo no tomukina ekina no bakitimbire kina at least ekina chukwata ahansi nkafuti emwe omurubaju nkafuti 3 ushange kina kirchango omukino omutamumaniwa obamasha baburunguru bwembuzi ninga bakwana bakozesa fertilizer bijungu rero cheza awureta akatunda kawe ukabyaramo hatutandika kureberera akatunda at least omezi mukaga no batandike kucho akatunda okareberira omezi mukaga yonka. Spacing ota wakubyara mitazi 8 kurga akatunda kuzakandi naromwe 5 kurugiro wapima 8 obutunda no tembesa bwinji shanga watembesa obutunda mukaga 8 obo kandi wapima 5 no tembesa buna nari bushatu ako babukwatanisa munonga bakagira hansi urahigura mwirimo nabo butakuteraje munonga. Okay, itaka iriyo kwingaho obutundo obu neringana ki size itaka yona iyo hingiro project yaweje? Project yimpinjire bishaye nebishayi 12 obukuru nebishayi 8 obwiriraho nebishayi 2 kandi obuto munonga nabyo ne 2 bene bikwate bishayi 12. So wagamba amyezi mukaga no sharura. So no sharura kumara bwireki amyezi mukaga kwekwa no sharura kumara imyaka nkamukaga uri kusharura ninga no siyo bwire nakamara bwireki kureka kusharuramo. Akatunda katakwasirwe burwire no basa ku akatunda no basa kasharura myaka nke5 kandi nanikindi omucyanda wano bona mizi akandi bunywa mizi munonga akatunda kakunywa mizi munonga nubwo mizi go kushanga omunda kaka takubona mizi ncwanti masanga omunda na Joyce neberinje. So no ombwire no basa kusharura obutunda no basa kutura kumara imyaka nke5 obwino uri kusharura wabo inamizi ati wa mizi no giyanka kikantureba kuno eriense tine mizi minji twene ho mugera gwitaha ninta pampinga tandika kushikera obutundo
mbwenu tine mize cyo butunda kirigemo at least wo tine mizo no butunda no bukurema abukwana bukorra mizo munonga ati wonko mukugu acha pump no haburota abantu pump no gikoresha ota pump zine miringo mingi ariho urukozesa pump za hansi akatemba upfurege akataha mizi akazasosiye nyine ya mizi akataho pump ekipampinga ukashanga burukatunda atireho akashikikaho kakunyara burukatunda konke cyo tinkakikire tinkukibasa ekindi kubasa no kutaho nkatamo urupira nkareta nkafuhirira umbutunda bwanje hona buri hamwe nkajya nimfuhirira babwire bwe cyanda nkabura abamundi dena akatunda kanuje kagobota omuntase yawe akatunda kakata kuteganise katarwire abukwa ntakira kuzamo burwire akiramo kuzamo burwire ija kakoko katonera amapapa nkija katoneraho upapa yiba kwita blight haza ko kutunga kaiza kutonera haka kokwaka kibana kimanisa ngo ipapa nariza kuhinduka rishiriti rebeyero ateri papa akakatunda nkaba karwara konka wo kareberireje atafunire makazubaka akatunda nikera munonga kano kafuna munonga no kafuna mu muringo ki utasyanka zingaye buri kwezi kurigirira itwo kutubentu sharura ningo kundu kusharura ubutunda bwanje mbe nikira kwihamu eshaho nka munana nari 10 ubwireki kala at least bursandi 2 nimba ninshoroma bwabwezire bursandi 2 ninshoroma bursandi 2 ninshoroma so nimba ninshoroma meshaho munana nari 10 mwen byayangire kariza nko muri 5 konkagara iguru kuzo muri 10 mwen kuba ninshoromera watugambira inaka koka kafuteganisa ko wayita bright so umukozire hoki kurenga umwaka rwansimwe nkaba kwingo butunda akakoka ko tugereze kugenda mbahinji abahinjisa kugumana batushobora ko akakoko kakari bakutombazi nka avesta na dudu ogombazi ngo tukira kukozesamu kugira ngo akakoko katakakwatamu kandi bonanu kushanga mpapa ushanga ipapa lya katunda rananukire riti ubwo ngo mgashogo mbazi kunanura akatunda kakareka kukoko tama papa kare akakoko kweza kuteraho ati ngecho kwebero nkeri ritandika kukoko tanura kurya tandika kwina marti cyancu masango obwe no babwabo burwire Korkayo omukahumoro ocharnanye aha program y'Obuhingi Noburiisa Tusiime niende kujukusyaho tugumiza mukuganira no mushijogu atushobore akatunda uko ine kahinga kureba ngwihamu ekintu cyamani yanatoreka uko kahinga kusya aha kusharura so twenda kuganira nawe turebe obutare na nebindi obutare nabwe yahi kandi niki ekibabasize kuganyirwamo uwe na nabantu abamwetorire gumananye aha TV West Obuhingi Noburiisa program so oyihireho akakoko nibizu buce binde biko bateganasa umushana no guteganasa munonga kuno muri Isingiro nico kizubu cyamani muri Isingiro twino umushana gwamani cyo kureberana bagira ngo waza kwingo butunda turisto boshikira mizi aha bwawe zambi y'Isingiro Isingiro ncira kuterwa umushana munonga nico kizubu kitwina so imombuire bwe cyanda numara ho muta ombuire bwe cyanda nuko no koze saga mizi agaga mugera gutwina gutwahirirwe tukabona akageraka nuko tukira kukozesa mu mucanda kakatuyamba konka handi barukubi abandi barukubi nkoko za Kashumba higuru zangaramo kwa higuru bo tokahinga butunda ngo basabwa embera ya mizi so iwo bukugo bwo kukoresa omukwingo butunda ukabukopa nkahi ninga no bwiha nkahi obutunda obu nkabandi yaho nateka teko kwingo butunda kurigirira kunahurire bakwegesaho amarede y'ama TV nareba kuba kwingo butunda nareba kuba kwegesa butunda champayiriza nanye kumpinga ho butunda nja natayiraho ko muri ndungamo nareba umushija buhinjire nawe yazo yanshobora kwa hinjira butunda no kwa kubugobama sijogo bakana bamweta tumwesije Julius na hinga na mureba kwa kuhinga yazo yanyegesa yanshobora ubutunda obwe nanye nija natandika kubuhinga naho nihiro bwo kwingo butunda so tine nkoko nozo muza workshops ninga aho kuyamageza handi hatari yo kaho wagira mu kubanza tinkukira kuza y'umunonga ninkira ku at least ncha kwatagana nogwe anshobora ikizibe kikubakiro
mu workshop tinkukira kuza munonga. So ine government ninge bitongore bitari umwe na bimwe okubizire kukwataraho project yawe je bitongore byo bitakabireho okurgenye makureka hati nibwo hizire kitongore cyafaho kikwija kufandinga abantu abatakwebasa konka enyuma haho bakija banshanga abandambura barebe kizibu kinyine gikagari ya mizi kubahereze twaganira bajyangwa mizi ntuzaga kuretera bagenda bakora program zabo kuna bendiyo nareba garika bija barambura kwe damu bija bagarika batushikaho bajyangwa mizi ntuzagaba stile kitekateko cyabo kikirire amizi bagatwire turiyo tuteme mfureje tuzagatwara mu project yiba yitaka yiturubuyenera hango akwa batire hectares bazi ngutinge bishayi 16 so tubwino munyamba bazitaka yari twakonka tuka confirminge kuroba kwara tupangise konka process yatandikire turiyo tugezo kwenda tubona mizi agara permanent government unit yamba korabira mu kitongore cyafaho UN. So omukwinga katunda na nabahinja abandi bana bahinga abinje barebera hakurinda ubuhangwa bwensi so imwe numukoresa ibintu kininga bukugukikorengo ubuhangwa bwensi bwaguma butebekine kandi mu rukwinga so imwe abahinji mutireho kikureba ngo ubuhangwa bwensi bwaguma bubonire ninga mwafuna enjura kureba ngo mwahwerwaho mu kwinga obuhangwa ubwo kumwene entwazi tukurinda mu buhangwa no kurengwa imiti yitu yaguma nemfereje yitu twagigura twagiboneza aba government kine mama n'umunonga cyo kurebera ngo mfereje gwitogu nibataho obwire baguyigura baguboneza urwo bakatimbe damu ya government nimwe gakuruga nimwe bagarunda nimwe gakuruga gagumiza muga kushuma okwifi so ntu government netaho buryo etahwena kuzo gukora za share gukora tukora tugumantuza ntutaho burwa kashatu tuzaho ntugwigura mfureje gwo turi ngo mfureje gwagumaho na mizi gitu gaguma gabonira akwa ngo tukozesa ngo twine ngo tukunywa ngo tukozesa bino garinga twagarinda imwe nkabahinje bo butunda niwe ninga nkiwo nko mukugu wo butunda hine abantu ko abakwetoriro ko babuganyirwa mu project yawe je munonga abo kwa nintandika project eji nagisitema imyaka nkena kwa nintandika project eji abantu binji batandike project yo butunda nka ubwo mushaho umwana mureba buseri kuyarebere project ejereho nawe yagishemerwa yatandika ho yarabasha haro nondijo nabaryo ko ruguru nondijo kara abantu binji baganyirwemo mu project yo butunda ukundo uganyirwamo no kubona mu mirimo abukati tutwekorera mutwenga twinema abantu abandi abutwereza mu mirimo nabakije bakatwasa nko kushoroma nko kucwama papaga nko kuhinga hansi bere project ni impango so nabone baganyirwa mu nonga no mushubuzi nawe naganyirwa mabukwa naje tumuguzo butunda nawe agenda za kuronda ko izarabone ati igi project okwera mpango no koresa abakozi bangahe araho tukozesa abakozi 10 arabwo kutamu 15 kurugira ko mukwa mwina kasente noro birebe sente tuzikurebekaje umuntu we kwataramu tutamuna abakozi bace baza akatare ko butundaka iwe no kiyankahe akatare ko butundaka nakantegana sabo kwa nimbuguza Kampala so kuruga kuza Kampala nibyetaga transport ekikutuma transporta ya obutunda bwako bino ogobaho sente zihwera mu transporta bujya ngo nobuguze hari kurugaha Kagango yitukuza ahara ahambara transport yaho entambara yahigumire aha bwengenda inguto zitunozireba ensozi so aho kare nengute mbezi tuyine nzozi kutuma transporta yahwera konka katara kutwine ntubuguza Kampala tukabwino mu katare hihi akwambara tukweramo so atiwo kabe no shabaki government in case ombe kwatirine no butare bw'ubutunda no kuturondera katare government yaturondera katare tukamanya ngo ebintu bite bitwahinga nibija bapikinga babitwara tubantu mango ibyaza nibiguzibwa aho nkitwera ikizibe kitwino kuza kwerondera katare umuntu na yakusera tokacumanya uti yansera ningati ya tiyansera bukwa tokumanya hata katunda kariyari zinga nakwanda bugenda n'ubushuma n'ubutungama umwe no shanga ka shawe butunda neguri mutwaro kinana ukizagarakayo ngati yagura 50 kizagaruka umwe ngati yagura 50 sote rya BM nyoni njango kizubu cyo butaba BM eco n'ikizubu cyo butabona katare
akaruhuko nakatare kenyine umukore kwanje kunare project ejo kwera mpango abo nchimwe mutakushara mu karondo umwanya gumwe mukabutaho then bakabaronda amanya gwimwe kuza kubaronda kandi cyo no mu kiparani ngiraho muta akatunda kakweza kusya ko konkana kakuragira katinguza abo ko wakareka nikajunda kasyo bunako kajunda ka mwene tinke bihimba ngo basa kupakinga ngo stocking ico tikubasika abo jangu ni nekinte kikujunda nikito kituraho mwene ubona kubwa katunda kasya nukujemesereza kukaguza future plan yanyu iyo mwanyogo neha umyaka 5 umyaka 8 imyaka 10 misho numwenda ko bamurinkahi tukabe atlistent teka ngo umyaka nka 8 misho rwo yongerayo tebe twabira abantu bamani tube yine kinte kitwaganyirwe omukuhinga oba ikumeze twine tube ntinga ka 20 abako nubwo tukuba twakora entunguka buryo muyagira ekinte kiyafunamu omukuhinga tucherna Ampaire Hillary turiyo twega okuhinga akatunda haza kunani ndeba omusiriyeji nareba inemu watermelon hamwe na green pepper so katumureho tuzagaruka atushobore green pepper na watermelon okwabiganyirwemo na nahabwe nchatashaziremu kubana byo nabyo kutandika kubihinga mwine plani yo kureba ngo mwagire mwakora umbutundobu nka juice ningachi ko kumweteri no mukwinga yimwe plani yo kureba products zo butunda mwine plani tukabe tujine konkanture ngo tukubase abo kuba kuguza gure byoma kugura ki tukabasize nuri ngo tukutandika turutwine imyaka mike myaka nkena tukire bato umukokore byo kubona ibyoma byo kubasakora je sikonga twantubona batuyamba bakatuteramo bakatutera mu kempaje bakatwatira hati tuce kintu tukikunda mononga abo ibintu byitu nibabyabona katari sofa ho myaka inije yumwe iyo agamba mwekorire mu nice kirwo kitukorebe cyumwahiro mu project yo butunda tukitande ko butunda obu tukaba turukubi mu makagitu na nitoma tukatari kurunjika kuryo kupata kwata hatkonga at least nturo umuntu no basa kugira cyangwe cyoganyirwemo umuntu washanga guzire mu rutoke ondija inemwente ondija ihire mboda boda so tune bintu binje bituganyirwe mu butunda bwitu okay twaza kintu cha risk management ningashe bigwereze ibikubateganasa ihunga umuyaga mwinji yimwe mwebe mubiyetebekanisize muta kore ngo tubyabateganasa mu kwinga kare cyo kintu tine kutwacetebekanisize habo kuba tikatubireho turano babigamba amaredio nibagamba ko umuntu ashimye kuba nayetebekanisa ama TV konka ito tikatubireho abo jangu tutwine ahubwo nejo bwiro bwinjo butine nanjura nyinji nehungana ryo niba staryine kure ko rubare nari ukuru kwija rwatera katundaka shankagira mu ko burwire umuntu shangaka kwe kutera higuru urubare rwigumiza mu rutaho umuntu so konkecho tikikabireho munonga ukantu batikigumisiriza bwo batwine kiturachikora nindeba ho ikitimba cyo ne cyamugashoki nikiyamba ki ikitimbe ki nikikwata katunda akatika katundaka koko karebo karakati kaguma higuru hata katunda karaba hata katunda ko bukaraba mukono kaguma karengera kaguma karije ukibano otera umbazi gubano kaje kandi kasya kakwanguhiro kashora mota uza karondo ko mapa wine bahandiko ebimukoresa kureba intasya nishohoza mu project yo butunda bahandiko ibyo tubyina bo kuba turya beterine shime kuba ntu batubyine kutugura imbazi twaza kutwaguza tutwaza kutwarundana mu kwezi twabagana twakora ki kare kwenda kupangusyo mbizo byitu tutekwa kukoza secho no butenda ngo kituterane umukoreba kwawe bihandikwe byo bayambere mu muringo ki turinzire munonga buko muntu namarwa kutuguze sho butunda twagiguza bano mutwaro tuguhandika tumango twagiguza mutwaro banikuma bano 20 tuzihandika tushohoza tumanya ngo twashohoza nacyo tucandika tuguma kirinzire kiturinda mwe no muntu aguma amanyire ki cyarukora nica cyagerereye ko kucyukira yimwe mu obwenje mukoresa ninga kugumana mukoresa omukwingo butunda no mubwihanka ninga mugenderire kuteka mu bukuguki obusya obwenje bumwe no bwitu obutweyinire kandi obwenje bundo no kuhebwa abantu shanga umuntu nawaryo mukugumkwinga
akujya tuwakora iki acaza hacukushomesa kakatunda nikakira kurwara hansi shanga warunda ho kitaka shanga tunda karwara hansi kakokota katerwa nkakisipi hati umuntu wakujya tutata huitaka ujubana gusigara no kimanya ngwitaka wartaho nikarwara so nubwo kubwo twine kubwiho mbantu na no kurgo mbegesa abakubana batwegesa kurga ma radio na ma TV tino mwato kugukubateganisa nindeba hamwe gutaro ahandi ubwo n'umugurwana samuta mwata no guhinga no guharagata ukaguhinga ukarundana ukaguma no gurunda hamwe niyo koze tukoza mu mata okay oyihireho butunda nice kinde cy'umukwinga aha oyireho butunda tukabantu testinga kuhinga ho green pepper no muzireba tukabantu testinga ho kuhinga ho watermelon nazo zoro kwenda ngo turebe itaka ryitu daradara twakwiyaho butunda ikindi tukata hoki ningo buturyaha ahansi yo butundobo kwenda ngo umwanya gwe gutatushara ho tukahinga hoki hato niko kutestingisa ho green pepper kurengo at least zanze basa kutuyamba ahansi aho umwanya gwe twenda ngo gutakafabusha green pepper yiwagamba eyumwinaha na watermelon zo batahize muri ngoki kare green pepper tuzine katareka hango munonga nizigenda kubi abantu noshana bazirya mpora mpora tuzi kugenda munonga konka noshanga triseshaho nogiguze mitwaro nkamunana ninga mushanjo yani cyo cyango kitwihamu konka ticango munonga konka yo watermelon zina katare konka nabwo tuzitandikire tukasharuye green pepper yo ne umukwinga no twazota no gitandiko tawakuginga green pepper nayo notandika nko koraka ko kutandika katunda nayo no gitimbire kina nayo no beno goguro muchebe okora bedi at least mu weeks nki kare nko mukwezi nayo niba yakuzire na bedi zo tuzine nangwa ziriho hariya twazikozire zo butunguru eza green pepper ziriho twazikozire hati tusigizo kukija tukatimbe kina telsino timbe kina kimaraho obwire kwenda ngo chomwe choya rero tamumani yuwa yawe yo kuboine ugenda kura katunda ananka green pepper mwazyo obyara barengo wabyara kandi wari gumana ugirebera yakuraje aha watermelon eje wagamba je tushoboreho nimba nyine kujibyaranta kandi sofa ekweri leta yonka watermelon wagira ngo inakatare watermelon inakatare konka tukajugurize hitwe nka group kasho cyumanyiro tawe inakatare aba batwegise kwinga watermelon no batwegise ngo watermelon inakatare so ni tukasharamu tukajihinga tuje tubona katare kayo konka abakutushomesa ninga yitu twakopera obwenje bwo kwinga watermelon bakatwegesa ngo watermelon ne basa kusinga green pepper kandi yo amukuguzibwa no mukugira katare kandi uko kuba nogenda nozo ko wanocenda kukirye kijumure wakigure sende nyingi za 15 za kakaga haticereka ngo mwe nawo cyinire no basa kukirye kikuyambe niyo nko muntu kandi ninga niwo cyinire kiguze barebe ngo wabonamo sente nyingi no kireba cyo ngukinemu at least cinema ka sente kire yahigo so ejesha nyenda kutandika kwinga watermelon so nyine kutandika naki kureba ngo nahika ahakijuma iki nko banyenda kurya watermelon nayo notimba kandi yo tokora bed watermelon yo kokweza guru muchebe gwa wazo mukatare wa guru muchebe otimbe kina cyawe otamu maniwa yawe cheza kugitamu oreto tujuma oba tubiri ninga tushatu ututomwe hato gumana orebere cyo kina kusya eitwamberera ukatandika gumana orebera akamera konka to kujibyara ngo wakura wabyara ari akura wabyara hari ni yanga ni kira kwange cyo kintu abako muzigo kuba gwacumisire wagucwa cyangwa ngo timba kina mpaka umuzigo gutakajya kugwagera mu kugonda mamo yo neba yarwara ati ejeshaho kureba arukwenda kuhinga katunda watermelon green pepper bebe twarebaha no maha bahabuze iki wahabuze mu kwereza abantu akuhinga akatunda nikayamba bwo kanyambere akatunda tinke bihimba ako chimba ibihimba ko kweza kwinge bihimba byo ne babiri season no mezana usharura ebyo bihwaho kandi obutunda no basa kusharura omyaka 5 ruguma noco nikarabya no kakura noco mwe no butunda no buhinga umurundo guma oheza mwe no bikire bindi ebihingwa ebyo kusharura bikahwaho obutunda no bugumaho omyaka 5 ushanga cyakwera munonga kuguma no hinga no tembura cyo no tembura gume omyaka 5 ningene investment notire mu sente zkwingana ki wakuhikari vije yoro sente nota munyinji konka
uwabo tazine notandika mpora wataho ubundi kishayi kimwe wataho bibiri hata wasi mbishayi bibiri bikwasa gukora nkabena baguma notandika oti mpora mpora konka nibyetaga sente nyingi abwo harugura katimba haro buying wa eji eyo kurega higuru haro hebikonde ebi byona nabano bigura sente so nibitwara mu sente nyingi nke bishayi byitunkuko kubireba at least tukatire miliyoni nk'itano so konka eninteka ngutwazihiremo twagire no mago bagande so nanyi ntandikireho nimbe nkiwe gisha haro buzubu notandika no hinga nibibaje to taronshonga mero n'iki nukereba haza n'umusharo gwo kubanza gwahirare bitu yatwereka ngo umusharo gukurataho naza kubayine bya utamero nebihango munonga ebiru kucera ahari iki twareba nahinga ubutunda kandi agitaho watermelon hamwe na green pepper kubasa kwebisaho Program Obuhingi Noburiisa reka ngendera ahabwe nshonga yobwire niwo no basa kutandika nko kuyatandikira nko kuyanatushobora wobe umuntu wo mutano kurigerera okuwareba program eji ndi Ivan Tusiime wabana kusyaho program eji tubugane omurundo gundi orwa kabiri shayishatu nishweka kusya shahina ogume aha TV West eshahano zozumwe nanye presenter ni nyomwe TV West nehinda gumanitwe program ezindi nzeyongerayo orare koronje